Kajia gaji patung ke parti kan sang naru ke MDC election kan sang nak ke MP election nangai tu pata mentah on ai jing sing yang ni dua parti yang simsar mereka po ke HADC yang Punjab UMP candidate hari nak show parlimen waknum syak ialam bakla long pembalong kini di konstituensi mengenai don way tertongong ani kani sia kas bisa kalau isim laki-laki kabut pat kami ai Pang tekilong kami ba ardan la ong jusmo bit ba ahi simbek ong kubling sibon. Kato kapisa ka bagi IFP. Kami ka ba ka umset ka jongki. Kadai ka hok ka jo pat ba bau de banyo. Upat ba uyo katum balamang daga sarkar. Udan ya ka bha baga sarkar kalamang ya ka way pagway konferensi syajar laispa lai penyo pon sanlak. Syajar lai spalai penyopan sanlak Shisnam Shanu Hagasan senam Shanu menika pisah kadon Oh pelak kubur Bapelai lai spalak nyomuni ke jibha Kamdai ke jibha katu menika hak Kajau upat ba Denmar kata rangin sedai bantet Kaya ka hak kaji Kaya ka kamram kaji Kumbalo mata kaya ka pagalit Menangani amurai Kena samla, pisah kia kini wei sembek tok kabut hau pra baik yong. Kata ini, kalau ingin sedang, nang ni syahmar paita biar pisah sembek orang kublai sibun. Tamawan ni panhi tam jadi. Balik pan pisah hitam mai, piwan ai orang kublai sibun mah. Tama kabut dah hau pra. Kata ini ke jingkla, kabangin orang. Kau ini pertalang laisir lewat agar ke por. Kenapa kan rung ke donut ke jengi, ke jingit, ke kena ke seng ke banjeng, maka takari baka janrio. Hapra, 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 hapra. Kublai sibun, kublai si hajarmu.